Bombardovanje Srbije je bila velika greška i da sam znao pravu istinu, ne bih učestvovao u bombardovanju Srbije. Ovo su reči koje je američki pilot Dale Zelko, kao što vidite na slici, izgovorio pukovniku Zoltanu Daniju, čija jedinica je 27. marta 1999. godine oborila njegov nevidljivi F-117A. 20 godina posle zločinačke NATO agresije, Zoltan Dani kaže da se sa Zelkom, s kojim se u međuvremenu sprijateljio, redovno čuje. Verovao je da je drugačije stanje i svi piloti su bili ubeđeni da u Srbiju donose slobodu i demokratiju. Shvatio je da je pozadina svega bilo nešto drugo i da je Srbija bombardovana iz političkih razloga, priča nam Dani. Sa Zelkom se čuo i pre nekoliko dana. Kaže da mu je žao što je učestvovao u bombardovanju Srbije i da su jako prevareni. Bili su uvereni da su dolazili iz humanitarnih razloga, da poprave stanje. Da je znao pravu istinu, ne bi u tome učestvovao. Kaje se što je bacao bombe na srpsku decu, naglašava Dani. Podsjetimo, 4. dana NATO bombardovanja pripadnici 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade protiv vazdušne odbrane vojske Jugoslavije oborili su F-117A, američko čudo od aviona izrađeno u stealth tehnologiji, koje je svoju reputaciju nevidljivog steklo u zalivskom ratu u Iraku. Pilota Dalea Zelka su američke snage uspele bezbedno da evakuišu, a njegov avion je završio na njivi u ataru sela Buđanovci kod Rume. Nekoliko godina kasnije pukovnik Dani sreo se sa Zelkom i počeli su da se druže. Iako je prošlo 20 godina, Dani kaže da mu se čini kao da je bombardovanje juče bilo. Sve je sveže, rane su velike i među stanovništvom i među našim saborcima. Sveže su i duboke. Nedavno istraživanje Instituta za evropske poslove pokazalo je da se 79% građana naše zemlje protivi članstvu Srbije u NATO alijansu, a 64% ne bi prihvatilo izvinjenje alijanse zbog agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine. Pilot oborenog nevidljivog Dale Zelko razmišljao da svog sina koji svira nekoliko instrumenata upiše u srednju muzičku školu u Srbiji, potvrđuje Zoltan Dani za Kurir. Kod njih je skupo školovanje, pa sam mu ja predložio da ga pošalju u Srbiju. Rekao sam mu da ću ga prihvatiti kao mog sina, ali su na kraju našli rješenje u Americi. Kaže Dani, dodaje da se Zelko nije plašio da pošalje dete na školovanje u Srbiju.